Sunil mak ashek achmel tsotikh pash yul kochoch alti. Yet chuli yilal yek yuls abe biamun lawum yet nimnga munil yet kawil walilal yung echus pitch lashi tamachi kohyap el coronavirus ying. Tasiep ilog tach ochtach ngeyei yilal stoch na yulunuk nimnga ang tepal hospital. Etsa sunil mak ashek achmel tsotikh yul kochoch al kulyei. Yushin yilal tayul yatut aya skatang yet chik ilal. Kolwa hong ying mak chochen yap ni yul yatut ti. Yung ekul nge chuyil las an machul ek kosol asinwal ais inal kokongop. Koyam pawek konapal asinwal stanga yohun ho layawi coronavirus hu. Hunap ixti chalil toch nga munil chil ni an mach el toch poch an mach ok tich yul kochoch al sheka. Kuy palek apshub al maya biet sheka. O hunchen puch babal abixti.